yoani fuin rakwawat watakam ikalimana. Maka nateng suara ruam macina wudu pamar-marangan da sukaninu tawudu yutai unyangai nani Yesudu Yerusalem. Amiendu Yerusalem so ngaran nanda para rebungan nukagling. Amamiendu sirina so may babnangaranum. Uy ngaran dadyano sipulaya tawam pisayta. Uliw-uliwin no may babnangaranumam may kalimawu turan teged dudang. Uturan teged ranuram mi ciriri siradangwo mi kingi ngenatau. Siranuram amienjirang so mavuta kanuji makakalama kanuji makapiguna-guni atawu. Siranuram pananalagan daw kapiguna-guni nuranum. Tau tinsinan niya matadutuam mangina guna-guna yunuranumang. Anu ingan daw katunaranap yan no ing neno ni man ma asumivurdo ranumang. Amyendang so asa katawa ni maingin so wawu so ikaskapat so awawan. Macita na uri ni Yeswa jimi bangunam katengan na uko ni narana ni maingin. Maniring jam kuki. Mui kakraw kavunas na nano ing ninmuan. Maniring umingin na tawuram. Mukaki. Nukapigo na guninurano yabu ya marilunya kuna. Ya mapangija kunduranum. Ya kunaknak menu yaku kagunaguni supi vungu-vunguan kwa sumivurduranumam. Yaranam yan sutawa. Yaniman-man mapa kanya kuna ni sumivur. Maniring siya sujam. Tanakran naka munaso at pilmwa umalam. Makaranam janimiyagariya mapya utawang. Kaap na nasu at pilna umalam rana. Nukanangam ni macina udwara runo ipiwalam no tao. Maniring siraw panipani sigun no tao duyo tayo ni mapya na tawuram. Si charo yam ipiwalam no tao. Sujimu nga piso at pilmo. Maniringam ya maniring jaken utawa ni umiwakwak jakenam aprana ut pilma kangi muranak. Maniring siram sino ya ni mancinimwa ya maapsut pila mangirana. Hamjin natin ngino ni mapyaran na tawang uni umiwakwak ja. Tanikarwan na sirawu arwu atawudu dang ni Yesu. Mawuniyam masin mo ni Yesu utawa ni kiwakwakaranadu rakwa panaralayan. Maniring jam yaka namanu yunga yapyara na. Jimunapi ni na maukapiraratan mo. Tarakuraku pau alaluwa mangijimu. Karanam mangira na utawura mancinyadu tahudu yutay. Uminaki wakwak na dyan ni Yesu. Ni macipindano kanunangu kapaci uyadara na di Yesu du. Katuna mangiwakwakan du ipiwalam no tao. Maniring si Yesu jiram. Yato may vari siya ma. Sukutungin aray siya. Tuda na mamnaki no tao du yutay. Ukawakwak da si Yesu. Du kapakamiring da su chiring na. Tadi nanga pau ichichirawat da. Do kajimi varayan do ipiwi walam no tao. Maciyoman pau kapakamiring da suciring na mancino kapiyama na siya matadutwa mapaktus ka tao-tao na dya mataduto. Maniring padira si Yeswam tukuna macita ngayon jinyuam nukutumangurayu katao-tao kuam abu maapkwa vari. Ham kuna ni macita bu wari niyama. Hamuriwu kuto ngamu uni siapi varain.
Uvari niyama nam varino anak na. Ami atiraku ari luna jaken niyama. Yana ni mami uvari na yana ni pacita jaken. Mangi katuruna niya jaken so arakuraku pavaria isabasabakni. Uvari niyama mapibang sun mawakwa katawam ak mankususanga tumangurido nakenakem kwa umviso tau. Bekena siya mau mapacicia mapikapya pinbiso tau. Tananyi tulura najaken wuyo yata mapacicia mapikapya pinbiso tau dukarawan. Mangi karwarwi dajaken no tau dukarawan. Hakman sang siyama arwarwa inda. Amuto na ribun niya kena anak na niyamam hakman sang siyama ada tu na ribuan. Tuk na macita ngayon jinyom umamiring suciring kwa tawa umano yung do yan itumuwi jakenam maap na utumiyono nga ikawino paad na. So ikano yung na jinamidid na ino piwiyawiyan na niya mataduto. Tani maliklik na nau apu akawakwakan upad na. Tuk na macita ngayon jinyom wiyarano wararuna. Sunarani ikano yung yarana ni makarnes no ipakamiring dasut cingku. Nukabuan na pa no tumiyono nga ikawino pada tau. Amu mapso ciringku makapso tumiyono nga ikawino pada. Siya matado tuyapuan no tumiyono nga ikawino pada no tau. Suicak manas sang no anak na. Nani turu jaken niya matado tu uyu yata ya mapacicia mapikapi ya pinsu tau. Taya kerandam ni pamnekanan niya matado tua tau. Jinyong yakan. Tanu marateng rana wararuam mamimin siraw ni bubuatawa makamiring suciringku. Akapi bangun dadu usegda. Uapia suminavari. Nuka mavi dapam mavi sira kapacitubung darana jamata dutud tingatu. Unimira tenu kamavi dapam pibangunan ku sira kapan cikuna raratenda. Abu ang ngayan ku yanu situk mangurayu nakenakumku. Kutumangurayu ciring najaken ni amata dutwa mapacicia mapikapya pinpisu tahu. Sunay kanuyong no kuwapay siya. Takuji mangurayu nakenakumku. Duka tau-tau ku. Duku kaapsuwari no yan itumuwijaken. No si pilimwang ku katau-tau kuam di makaneturya ipanupsu tau. Am nakiyan no yamilimwang nyaken. Suku pakaten ngando na kanuyong no ciring na yamat siya no yung jaken. Ni manuwi ka mo sutawa mangijiwani. Sunyi pa kami ringan yusut ciring na milimuang no manu yung at ciring na jaken. Kudi nga krebaw kiyan no tawa matya no yung jaken. Huku pakalabatan suminavari niyo hanyam. Ipakataneng nyo jaken na kapakap nyo na so tumiyo no nga ikawino pa nyo. Kapalangan no rampusi yuani amlila maniri. Amjimiu nuniu sarayan yunu rerak na. Ampatwaun ku palau makdekdeng pa wari kwa kanumina ciring ni yuani. Uwari ranuram nitur nadyaken niyama apakabusin ku. Uwari ranuram yung kaduku uriani tuwi niyama. Naipili mo ang yakin ni ama ni tumuwijaken. Abu pa jinyo ni makamiring suciring na. Abu pa jinyo ni makacita sumuing na. Unyo di mapiya ni suciri-ciring na dununid nyam. Nyo di nga nuingi. Uya na ni tuwaya sa katahu. Unyo ipibilang susuisam. Nyo naknak nunyo kapakap dudang so tumiyo nga ikawin paad nyo.
Am na malabat dosoy siyam yakun. Am yati masalit ununod niya. Ya jingan yung jakun na yaman tanyo nyo tumi. Yun nga ikabinupakat nyo. Kujakran uda karwaru jakun no tao. Kukatan nga ununod niya. Ya jakran niya mataduto. Ukunya idutira umiyam. Nakunakum ni yama. Am nyo jinguno chiyakun. Am ya machitaruk katawa yamang uridu nga rendam nyo unutan. Nyo ikikak rapaw dakar warwi jinyo no kadwan jinyo. Nyo jakranu arwaruya ya puji amaduto. Uriwo ya nyo jinganu ingijakun. Dinyo mancenu kaya kenu mapatusu raratin yung tangay niya mataduto. Tawiwa walam ni Moise, hayan yung pangurayanam uriwo ya mapatusu raratin nyo. Nusiyaningan nyo si Moise akman kamusa nga uman yung jakun. Tau ciri-ciring na ya adum ketdosoy siyam ya kena payingan siya. Nunyo jingan ingiwut ciri-ciri nga ni Moise ay adum ketdosoy siyam makungukam wa umano yung jakun.